Ti sad misliš ako pumpam biceps svaki dan, ako pumpam prsa, bit ću jak. Hoćeš kurac moj veliki. Top 3 mišića za snagu, slušaj mi sad dobro. Sad me slušaj dobro. Pod 1, stomak. Pod 2, leđa. I pod 3, noge. Ako to nemaš, ti nećeš biti jak. Možda si prije gledao dosta crtanih, gdje pokazuju, vidi u mene biceps pumpat. Nije to snaga sigurno. Snaga ti je kad uzmeš auto i pomeriš ga. Snaga ti je kad staviš 250 kg i čušniš sa njim. Snaga ti je kad uzmeš 200 kg na bench pressu i digneš to. To je snaga. Bez ova 3 mišića ti ne možeš biti jak. Koliko god ti mislio da možeš, ne možeš. Kao prvo, kad radiš bench press, hoćeš bench press. Svi hoće bench press. Hoćemo bench press. Hoćemo bench press. Kad radiš bench press, pazi sad. Pazi me sad. Ako nemaš stomak, jake noge i jaka leđa, ti nećeš podići puno na bench press. Nećeš ti podići puno na bench press. Koliko god ti mislio da su glavna prsa, triceps i ramena, ko što čitaš na internetima nekima tamo, Wikipedijama, to nije isto. Ako nemaš jake noge, ako nemaš jaka leđa, kuda ćeš podignuti puno na bench press? To je nemoguće. Moguće je uzeti 140-150 kg, dignuti 10-15 puta, mogu i sa dignutim nogama. A kad staviš 180-190 ne može. Moraš povući noge nazad, moraš gurat nogama, moraš nazad lopatce, leđa namjestiti dobro. Bez toga nećeš podignuti puno. Tebi ako laktovi ne zapinju, kad spuštaš šipku dole od latissimus, ti se nisi dobro namjestio. Ti nemaš dovoljno velika leđa, ti nemaš dovoljno jaka leđa i ti nećeš podignuti puno bench press. Ti hoćeš bench press, eto ti bench press. Hoćeš mrtvo dizanje, hoćeš čuđen. Ako nemaš jak stomak, ne može. Ne ide nešto. Nemaš leđa, nemaš noge, ne ide. To ti je glavno. Jedno je ako hoćeš da izgledaš cool i fino, a drugo je ako hoćeš da budeš funkcionalan i jak. To su dvije različite stvari. Jedno je pumpanje prsa i bicepsa, a drugo je dizanje velikih težina. To su dvije različite stvari. Jedno je drkanje podlaktica i listova, a drugo je kad uzmeš auto i podigneš ga. To su dvije različite stvari. Kad uzmeš auto i poguraš ga. Kad uzmeš kamion i zakačiš ga za sebe i povučeš ga. To su dvije različite stvari, sinko. Ti ako ne radiš glavne vježbe, ti nećeš biti jak. Ti ako ne radiš veslanja, ako ne radiš zgibove, ako ne možeš čučniti svoju težinu bar 15-20 puta, ti nisi jak. Mante se pojaseva i oprema. Mante se toga. Ja sam pročitao na internetu na Wikipediji, ako radiš s velikim težinama, treba pojas treba. Kakve velike težine? Kakve velike težine? Šta ti je to velika težina? Jel to 100 kg? Jel to 200? Šta je velika težina? Za mene sve što sam do sada uradio je slabo. Minimum. Ništa. Kakva je velika težina? Kakve je povreda? O čemu pričaš? Dovest ću ja sa žensku koja nikad nije trenirala. I sa mnom će dignuti 100 kg sa zemlji. Bez pojasa. Ja radim veslanje u prethodnom 200 kg. Bez pojasa i bez gutnje. Niti sam dobio kakve bruhove, niti kakve zajebance ni povred, ništa. O čemu pričam? U mojoj glavi ne postoji ništa što mene može zaustaviti da dođem do svog cilja. Sad ću proći kroz ovaj zid iza mene. Bez ikakvih problema. Jel ti to kontaš? Ako već radiš nešto, ako već prolazi vrijeme, uzmi u ratu kako treba. Vrijeme će svakako proći. Jel ti bitnija neka mala preprekica, neka povredica ili tvoj glavni cilj? Ako misliš u svojoj glavi kao pa eto pokušat ću, nešto će se možda desiti, da će Bog, ja neću ništa raditi. Neće. Ako ne radiš ovo što sam sad rekao, ako ne možeš to da uradiš, ti nisi jak. Koliko god ti to da misliš, koliko god da te uvjere i tvoja mama, i tvoja tetka, i tvoja cura, da si ti pretjerao, da si ti neko i nešto, ti si moja kućina. Nisi jak. Uzmi i radi ovo i napravi nešto od sebe, ako hoćeš. Uzmi i radi ove velike vježbe. Ja hoću da te naljutim i da te natjeram da uradiš nešto. Ako već dolaziš, nemoj se bojati velikih težina. Nemoj se bojati povreda. I vrhunski sportisti koji oko sebe imaju 26,5 trenera i ljudi koji znaju sve o tome se opet povrijedi. Nije bitno hoćeš li se povrijediti, jer hoćeš. Obavezno ćeš se ti povrijediti. Ako hoćeš da budeš neko i nešto, morat ćeš se dobro napaditi da budeš to neko i nešto. Ti. Nije bitno da li ćeš se povrijediti, nego šta ćeš ti uraditi kad se povrijediš. Hoćeš li dopustiti da to bude kraj ili ćeš nastaviti dalje? To je malo bitno. Huš, huš!